Ministarstvo izradilo je i strategiju za suzbijanje nasilja u porodici. Sistem razmjene studenata putem projekata Erasmus i CEPUS jedan je od najpogođenijih u obrazovanju tokom pandemije koronavirusa. Projekt ipak opstaju zahvaljujući bilateralnoj saradnji i zemljama koje su omogućile razmjenu studenata uz PCR test ili bez testa. Maja Boscita je prije pandemije, zahvaljujući Erasmus programu, bila 2 puta po 3 mjeseca u Rumuniji. Kaže da kroz mnogobrojne aktivnosti tokom boravka, drugačiji načini pristup učenju i ostvarivanju studentskih praksi, studenti upoznaju drugu kulturu i običaje, što je, kako kaže, neprocjenjivo bogatstvo. Za 3 mjeseca imate mogućnost da odslušate cijeli jedan semestar ili ako ste, na primjer, apsolvent nekog fakulteta i radite na svojoj završnoj tezi, možete isto tako da nađete profesora koji će vam biti mentor tamo, da uradite svoju tezu na engleskom jeziku i da učestvujete u studentskoj praksi. Mnogi projekti su planirani i potpisani sa različitim institucijama i univerzitetima Evropske unije. Čeka se trenutak realizacije u zavisnosti od epidemiološke situacije. Stalo je samo onoliko koliko je moralo zbog same pandemije, ali nastojimo da to širimo i djelomično se neke aktivnosti pretvaraju i online aktivnosti. Razmjena studenata omogućava najbolje znanje koje kao student možete dobiti, kao i drugi stil predavanja, ali posebno važno je fizičko prisustvo, jer samo tako studenti usvajaju kulturološke aspekte. Neki fakulteti već sada su dozvolili da se naši studenti, odnosno i njihovi prema nama, mogu online pristupati tom, da tako kažem, jednom velikom intelektualnom vlasništvu koje zapravo je najvažnije kad govorimo o razmjeni i o samoj edukaciji van. Mi smo zadovoljni sa ovim kako ide do sada s obzirom na svu situaciju, jer se sve to radi bilateralno. U 2019. godini samo kroz program Erasmus program je prošlo 65 nastavnika i studenata, znači govorimo o mobilnostima nastavnika i studenata. Međutim, 2020. godine nas je dočekala ta neprijatna situacija. Nadali smo se da će obim razmjene biti znatno povećan. Iz akademske zajednice očekuju da će se od zimskog semestra proces razmjene studenata s obzirom na usvojene standarde i vakcinaciju normalizovati.